استودیوی رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دنباش نهادما پیشکش کرنا بلتن آدم جمیر یک فرمو گرنگتری سرنوچه برز مسرور بارزانیش با پستا سروک حکومت هرما کردستان هات بر بجیر کرن پیشوازیا پیروزبهیان یا سرکرده کرد عبدالرحمن آپول اوفیسا پدکسی یاری خسنه لحول رید دوام روژا خدا بردوامه لگوند معرات عفنه ولاتیه کی کرد جاریه گروپا که چکدار و راستی دان و بن پیکرنان هات لعموده یک جتونلن پیده کل حوش کدبن مالن خلکه ده کلابون حوش سه مالان ده حرفی و زرار مادی رودان دنباش ده پریس کنفرانس کی ده محمود محمد گوتو بیج فرمی پارتی دموکراتی کردستان راگهاند کو پارتی دموکراتی کردستان مسرور بارزانی جبو پوستا سروک حکومت هرما کردستان بربجیر کرد ایرا انجمن سرکردایتی پارتی دموکراتی کردستان مسرور بارزانی با پستا سروک حکومت هرما کردستان بربجیر کرد و نیچروان بارزانیش با پستا سروک هرما کردستان بربجیر کرد پشتی بداوی هاتنا جوینا انجمن سرکردایتی پارتی دموکراتی کردستان ده پریس کنفرانس که ده محمود محمد گوتو بیجی فرمی پارتی دموکراتی کردستان را گهاند که پارتی دموکراتی کردستان به دزوانینا سرکفتنه ده هلبجارتنه پرلمان کردستان ده و پیمان خوین که به خلک کردستان دانه جیب که اروها گوتو بیجی پارتی دموکراتی کردستان اشکره کرد که انجمن سرکردایتی پارتی دموکراتی کردستان جند پیشنیارک پسند کرد و دناوان پیشنیاران ده بربجیر کرنا مسرور بارزانی جبو پستا سروک حکومت هرما کردستان و بربجیر کرنا نیچروان بارزانی جبو پستا سروک هرما کردستان مسرور مسعود مصطفى بارزانی که جبو پستا سروک حکومت هرما کردستان هاتیه بربجیر کرن لسال 1969 ده دایک بویه. ده سال 1985 ده تمن 16 سالی ده بوه پیشمرگه و بجداری ده شورشا گلانه ده کریه. مسرور بارزانی ده سال 1988 ده بجداری کویه بباندور ده دستان خواکرک ده بو. ده سال 1987 ده باورنامه آمدهی لإیران بدست آنیه. و لسال 1991 ده بجداری ده راپرینه ده کریه. مسرور بارزانی باورنامه ماستر لبش خوندنا ناودولتی لزانینگاه امریکا واشنطن به دست آنیه. و سال 1998 و گریای هرما کردستان او بو ریوبر گشتی اجانس اسایشا هرما کردستان. ده کنگره 12 پارتی دموکراتی کردستان ده جبو سرکردایتی پارتی هاتی اهل بجارتن. او ده کنگره 13 پارتی ده به توای دنگن سرکردایتی پارتی بو اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان. ده سال 2012 هم بو راوشکاری انجمن اسایشا هرما کردستان. و هر وها ده سال 2005 ده دزگاه خیرخوازی بارزانی دامزراندیه کورولکویا گرنگ ده پیشکش کرنا آلیکاریان بسر پنابرو کوچ برانده هیا و حتی وکه ایروژی دزگاه خیرخوازی بارزانی کاری خود بردوامه. اروها دامزرینه رو سروک برد امینداری آزانینگاه امریکا لکردستان لدوهوکیه. و مسرور بارزانی بجداری که کارو به باندور دشاره تروری ده بو و با یکی راست بجداری دسنگرین پیشمرگه و شری حوالگری ده دکر. مسرور بارزانی پیوندی نویم برفره لسر آستی هرمی و ناف دولتی هنه و رولک گرنگ و به باندور ده برفره کرنا پیوندین هرما کردستانی ده هنه. مسرور بارزانی خیزانداره و باوی سی کرو کچکیه و زمان کردی، انگلیزی، فارسی و عربی دزانه. پیشوازیا پیروزبهیان یا سرکرده کرد عبدالرحمن آپول اوفیسا پدکسی یاری خسنی لحولیری ده دوام روژا خدا بردوامه. به وخوندن که فرمیج سروک مسعود بارزانی سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپوش بریا دو روژان و گهشتی حولیری. بوی هلکفته سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخویانیک بو پیشوازیا میوانان کسین کو پیروزبهیا سربسبردان آپول بکن بلاف کربو. داخویانیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دهاتیه کل نافندار خصنیه پدکسی لحولیرا پایتخت هرما کردستانی جروجا دوشمه تا پنجشنبه جدم جمیر 5 تا 8 شب و پیشوازیا میوان و کسین پیروزبهیا سربسبردانا اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو بکن ورکرن.
دوه جی یکم روژ بوو و پێشوازیە وی ئاوایەکی بەرفرە ji aliyê serkirdayetî kadir endam û hevalên pedekesê û partiyên enekesê û Miletê Kurdistana Sûriyê ve hat kirin. Lê Amuda Rojavayê Kurdistanê yek ji tunelên hêzên rêveberiya Xweser ya ser bi pêdê ve gol bajarê Amûdê bin malên xelkê de kolabûn, duh li hewşa sê malan de li nêzîkî mizgefta Salaheddîn Herifî û zirarê maddî jî rûdan. Li kolanên sereke û nav malan, di bin malan rew li dora malan, torek ji tonelan li bajarên devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rêveberiya ferskiriya PYD tê kolan. Ew xendeq li gor ku PYD dibêje ji bo bikaranînê di dema şerê eger hatî de tên kolan. Lê nayê veşartin, neserkeftina PYD di wê gavê de li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û tevî wê yekê jî PYD berdewam e di wî projê xwe pûç de. Ne tenê neserkeftina PYD di bikaranîna wan tonelan de, lê her wiha plana tonelan bi giştî ji aliyê serkirdeyên cudabûyî yên PYD hatiye firotin ji bo Tirkiye. Niha jî ew xendeqê mezin yên têra tevgera sê mirovan dikin, di korbûn û penahiya xwe de, nagunce li gel kolanên zirav û xanîkên axê yên milletê hejar yên welatiyê Rojavayê Kurdistanê. û ne tenê ziyan gihandiye tora derbeskirina ava malan û bûye egera bin avbûna hewşê welatiyan, lê her wiha niha hejmarek xanî di metirsiya rûxandinê de ne û tên valakirin ji xwediyên xwe. Li bajarê Amûdê, yek ji tonelên rêveberiya ferskiriya PYD ku dibin malên welatiyan de kolabûn, li hewşa sê malan de nêzîkî mizgefta Salaheddîn Herifî û zirarên maddî rûdan, bê ku zirarên mirovî encam bide. PYD li gelek bajarên Kurdî tonel kolane û li hin deveran malên welatiyên Kurd di encama wan de hatine rûxandin û zirarên mirovî jî hatine tomarkirin. Li wan şindî yek ji zarokên Amûdê ye ku bûye qurbanî ku di bîstê heyva Nîsana borî de ji ber ku yek ji tonelên PYD ku tijî avabaranê bibû, ew zarok têde bin av bû û jiyana xwe ji dest da. Her wiha du zarokên din jî ku yek ji wan ji taxa necarê ya Amûdê bû û yê din ji taxa nêzîkî sazeya hikûmetê bû, lê bajêr bûn qurbaniyên tonelê PYD. Serbarî ciwanekî din ji endamên PYD ku ji gundê dîkê bû, di dema kolandina xendeqan de, xendeq bi ser derûxiya û jiyana xwe ji dest da. Ew ciwan zavayê 15 rojan bû. Ji dirne taybet ji bajarê Amûdê eşkere kirin ku PYD lîkolînan li gel malbatên qurbaniyan û xwedanê malan yên ku zerera wan bûye dike û bi gef û tirsandinê û zora xwe wan neçar dike ku bêdeng bimînin. Her wiha jê deran serbar kir ku di encam de welatî neçar dibin devjimalê xwe berdin bê ku gilî bikin an ku daxwaza beramberekî bikin, wate qerebûkirinê. Beriya niha jî jê derna xwe cihî belav kirin ku serkirdeyên PYD û hêzên çekdar yên bi ser ve ku di dema dawî de ji PYD cuda bûne, proje û belgeyên tevahiya tonelên PYD firoştine Tirkiye û ew tonel û xendeq ne bi tenê li ser miletê Kurd li wê deverê bûne bar, lê her wiha li ser PYD jî bûne barek. Lê PYD li wê yekê mukirnayê. PYD berî berê ciwanên Kurd bide şer, xwe li serê xelkê dike şêr. Lê li meydanê revê mînaroviyan hildibijêre û zimanê rewşê dibêje yê neçe şerra şêre. Duh li gundê Meretê yê Efrînê welatiyekî Kurd ji aliyê grûpeke çekdar ve rastîlêdan û binpêkirinan hat. Li gorî kurtefetiyeke hatiya belavkirin welatiyê Kurd yê sivîl Rodîn Abdurrahman di nava dukana xwe de ya li navenda Efrînê li ser destê grûpeke çekdar rastîlêdaneke tund hatiye. Cêdereke taybet ji Meretê eşkere kir ku Rodîn di mala kurxalê xwe de nişteciye û benceta ku Rodîn bilgeya malê pêre tune ye. Grûpa çekdar dixwest wî bi zor derxe lewre bi tundî lê da û ew tirsan da ku daxwaza wan bicîbîne. Şopînerên me hêja berî kombiltana demjimêriyek bi dawî bînin dubara bê sernuçeyan bêne bîrawa. Mesrûr Barzanî ji bo posta serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê hat berbijêrkirin. Pêşwaziya pîrozbahiyan ya serkirdeyê Kurd Abdurrahman Apol ofîsa pedekesiyê xistnî li Hewlêrê duwem roja xwe de berdewam e.
لێ گوندێ معراتەیە عەفرینێ وڵاتیەکی کورد جاریە گروپەکە چەکدار و ڕاستی لێدان و بنپێکردنان هات. لە عەموودێ یەکجی تونەلên پێدێ دبن مالên خەلکێدا کۆڵامون لە حەوشە سێ ماڵاندا هەرفی و زرارên مادی ڕوودان. هەشاد بن.